Karvat Sezi zikwasibwe Minisita w'Eminyeto mu Bukama bwa Toro Nicholas Mugume ubashabiro kugumiza mbari kwatanisa n'Obukama bwa Toro. Twatandikire ntekaniza y'Obukama project yaitu yo kuyamba abantu itesero Toro Youth Economic Empowerment Program batuhumuranga nko kucyoka kino hande twatembuire twasanga ngo amaizi gabenga taribaniza abantu aba boda tubacharubata motoka tisikurubata abantu nabo abakutwara abantu mu irwaro na hande barukubi nabwo icyo mukiro Obukama bwa Toro yabaraganiza icyo Obukama bwa Toro ugenda kubana ba Calvert. Abaturano bagira ngo enjura kwero kugwa akashara akamizi nigijura gashandaro mu nguto dera bapiki ebigere na motoka baburwaho kuraba akatindo kanu kabene katalibaniza muno mbire mbira amaizi gabene gacho nigasandara muno abana bagenda amasomero bakora bajya kusoma bene batalibaniza muno bahimba kubambura no gukora ibindi byose. Engoteje negite cyaro cya Mushanju East n'icyaro cya Kijunju. Sima kwa basaidia Obukama bwa Toro abakene yakora mu cyaka South kandi mukonsolisi itini ya cyaka South abakore ngo yatsinda kasaro ketu kandi tutera pipe irashobora kutuletera umuhando mu ruwengi nuko nyenye abantu beyitu basokora mu muhanda nyakuterekeri. Abaturano bagira ngo umbwire bwenjura abatwire no bateganisibwa okuguze bihingwa byabo. Twentu akasima muno kugira ngo akasaro kanu kabintu katutalibaniza habwe biri mu abyeyitu umuntu abenaje kuravya honka motoka nari pipiki usangana muraba hantu ahanda hara kwitubura betu kugira ngo Obukama bwa turaganisize kutapa pipe batire pipe zino nyimira zijya kuyamba cyangwa kabire ni hijura ushanga abana niterakira ngo nibaza kugwa mu za kizwe zidakirabaho motoka zibe zidakirabaho nabwe cyo nitusima kabineti y'Obukama Obukama bwa Toro ntibasima mononga kureba ngo mwatutindira umuhanda gwitu. Ubu hato Obukama bwa Toro buriyo no bukora project yo kutungura Eminyeto mu cyaro cya Masanju East hamwe na cyege bwo kutwarira hamwe kandi Obukama buraganisa ko rabatura meze enguto otireho no kubasiya amashanyarazi gasha kwa Felpo Murangera.